Deputy Chief Executive Member ke KHADC ubak penjengan NCM uloong bagi Executive Committee ke Lashim Mekarai bahalor ke jingdawa jang ki arpuwe teli ki shnong ki bahap apok ke Joint Action Committee ki bahap aki lai teli ki jakatap vote ki belasya penhap syagaramrai jerngam constituency penuan raabyang sya Mawshynrut Constituency. Nalur ke ni ke shnong Bangla Sopi ke bahap bersh kata hamairang henrai keladon ke jingkwa jagi patba ban raabyang sya Soyong Constituency. Kumta ke Executive Committee kan serai ke nikamat sekadar bar ban Shimekarai. Ubak penjengan NCM muluong ru bagi Executive Committee kala Shimekarai ban penkelano ke kerteng jogarat nong mensau sirdarship syakahima nong mensau simship. Kenang buan penne biang ya ke kerteng ke belah penjano ha kabor besensyar ki pareng. Bat karat nong mensau ka ha papok ke jingpet jokahima ramrai. Kumta ke jingdon lang ke kentian rat bat sirdarship kamlong ke bayahap. Bara bala kemi ibnya bat ban syongkia ke jengnong trai komtakan bahaban penne bet di kerteng nong mensaus imship. But khndiat bor nadu usnem khat nai span rupo shaneng ter kaneka hima nong mensau latip no kum karai nong mensau hapo kaji sumar jong ka hima rambrai musim rambrai tende ka por jong iba pangneng nam bakla ila itu no kum ka right nong mensau leadership. Tenrai kebanong pinong ka right nong mensau leadership ru kamdawan dur than namar ba kadiban long tang sisur. Right nong mensau ne leadership nong mensau. Kamdai ban mix lang ka right bat ka leadership. Dia ka por jonga hadin pangila study punya ya kan ni. Kenang ba kan syongkhia ka ka jinglong trai ka ba da kispas nyam da se bang kikot kisla ke dulir kan khambai ban restore be da ka nong mensau imship namar kumbalong menta wat uniu acting ru ngi udeu na ka jat kurs im nong ba dilaraw kanika akajingi kan jungi menta kasngi ka executive committee nilarai ba ya kanika hasil autonomous district nomination and election of Sardar and Sardar of Nong Mensau Leadership Bill arjar kharsau ngin recall no shwa daka house hakani ka tormar khnang bang inyo ban draft no daka united daka sorry manong daka hasil autonomous district nomination and election of CM Deputy CM Sardar of Nong Mensau imship kajing mut jongi ka long ba ban penskambe ya ka bala long kat kum ka distur nadu ka por phareng shwa ban wanu phareng ya ka baltip ya ka kum ka himanong mensau de kisudan ki correction khandiat naga por kumal ong biang phi pa mensuangi ong ka right nong mensau hadinang tungi ang ong ka right nong mensau leadership kataru kam man bahana mar ko ba ka nong rim jong ka kadika himanong mensau bagi bidang sensyal mentaru kidigi sim nong ba tena daw hakani ka isti jungi mentakasi ngila rai ban recall no ya kanika Khasihil autonomous district nomination and election of Sardar and Sardar of Nong Mensau Leadership Bill arja karsau khnang bangin yo ban draft no da ka bill ka thymmai ka bangin ong ka Khasihil autonomous district nomination and election of CM Deputy CM and Sardar of Nong Mensau imship bill ka bangin sa draft ita ilong jipun syai